Ha? Balay kumta. Balay pigla misu bang. Toto lebih ang kata puno. Cus. Cus sebelum ada puno. Balay me, cek. Me, sang sana mau itu me. Laja you lay me. Cek untuk mana? Itu mong kami ngap perlok. Cus me, nong kum nole tang ba. Yang me perlok dah mesti me itu he. Nak kum bilang kumtan mat kabri ko badan kun me. Ha? Tasa? Takkan me. Cus, kau sebi kum mana? Bikin dua ay lay nata ka brio. Me, persen lain mentar me kau iban ta. Su online me. Ah, tasa? Oh, ken me. Mi ok no lay nata ka brio bal su online. Me, page nya po FB, Instagram. Apa kedon me? Hey mentar tu me. Layak ken ke jijen lan tu me. Oh, makatahi me ba men sangat ik magdugkon ro. Takkan me ngar ngala pakla. Ni. Nalor ba ngam jo samla yor man dak batemen. Ani sejunda me dak kaya besau. Shish, ngam tip tu me. Jig mentam, update me ya ka pas history jong kibrio ro. Kuma tip ya ka pas history jong corona. Kadai sya me, pathem tahap tip ya gaji malari ki ro. Oi ki me bakata kai banga song me ro. Namar ba pathem mentam la sinya chu ya ne no. Oi kadai sya me ta ngaro de tangan usiar. Oi me. Banyak ba poi khabat ki ru bomlong. Tangla ba song singial so kumanga me. Kadai me, kadai. Oi. Oh, tu me lawan alpang. Dah. Anak ini nyong. Boleh mau? Ah, boleh. Oh, song. Biasa ni ba? Jalan me. Oi. Tata. Mo, terapi ni korma. Oh. Ibu apa kena kah? Jalan me. Oh, ini ke barang tu tu. Ni nama dia jauh kiwe. Tak semut mat sekejap. Desa macam mana?